kadai ko All India Radio Shalom ka khubor ban pule dai lusatas kini kilong kimat bakong san jong ka khubor. Job ka National People's Party NPP haki Artlik Assembly Constituency bat ka United Democratic Party UDP hakawai ka Assembly Constituency haki election sitang samoy siya kayong Darbar Tawan ka Meghalaya. Nlet lang umantri rang ba jong ka Assam ba jong ka Meghalaya yakawai na kikat Artlik jaka badan hapadang ka jiya ka Japot hakatayo balay nanta ubnay. Bat larakhe yak also day hnin kasni hashalom. Hashwa binglet chiki kubor ke babnya inya shashkor de kini ke chimpen bana namal ba ke India kala thau history da ke jingla ban kinjo shaka shispa klurtam ke jing ai ke dawai tika banyada na ke jingpang COVID-19 ke All India Radio ka ai kuble ya baro ke doktor ki nurse ki beide ki nong tre ba khmat e jong ka koit ka kya bat ya baro ki tu ki bala penla ban kot shaka ne ka thong wat lakari kala kenjo shauni umaumer handrai mi mahami ke nosngap jongi ba ke jingya kun persya ya ka covid kampat kut mi kentu nomor kata ya ke nosngap jongi ba ken pendap pura ya ke jing aitika kham kloi kat bala bat banyarap lem ya ki weiru ba ken let aitika hakum kene ka ayam tamasa ken mau ban le ikine laitali ke rukom le ke basung dang ye ke jing da khamat bat khamut penjinga iwei na iwei pan bat khamle khu ya ka khti bat ka khamat nakabanta ki jingtep bakham banya shapang ka jingpang COVID-19 pila ban phone ha national helpline number not iwei ar like handai hinyo prano soundrio but iwei not hinyo san lane how helpline number ka Meghalaya iwei not pra but iwei not hinyo not mentapat ki khubor ki babanya Hakajing yaw yaki vote hinin kasngi ha Meghalaya nakabanta ki election sitang samay kabala long hakilaitali ki Assembly Constituency jongki yung Darbar Tawan ka Meghalaya kaseng National People's Party NPP kala job haki Artli ki constituency bat ki United Democratic Party UDP kala job hakaway ka constituency. Namauring kadang Assembly Constituency uba pinya sings aim jong NPP ulayo khatsawa jar sispa nyo po nyo vote but job da shia jar praspa khatru vote ya uba Highlander Kalmalki jong Indian National Congress. Katba hamau plan constituency ukertong ka UDP usamla Eugene Lindo ula jump da kabayo khatlai hajar aspa praposan vote bat tam hadu sawajar sauspa iwe vote persha yoba Kennedy Cornelius Kiriam jong Indian National Congress bat haraja bala constituency Muhammad Abdul Saleh jong MPP ula yo khatwai hajar praspa arpolai vote bat jump da shia jar khandaspa arpundu vote persha ya ka kertong jong Indian National Congress kahashina Yasmin Mandal. Kichinyo yaki vote hakilaitali ki Lok Sabha bat arpo kondaitali ki Assembly Constituency jom ki katlaitali ki Jala kala Deplun. Madhya Pradesh ka BJP kala job yakaway ka Lok Sabha seat bat artali ki Assembly seat katba ka Congress kala job hakaway ki Assembly seat. Bihar ka Janata Dal United kala job habaro artali ki seat haki election shiteng samoy. West Bengal kaseng Sinshar All India Trinamool Congress kala job ha South League Assembly Constituency Himachal Pradesh ka Congress kala yo ekding job habaro South League Assembly Constituency kinthup ya ka Mandi Parliamentary seat but Mizoram kaseng Sinshar Mizo National Front MNF kala job hakanik election shiteng samay na ka Tuirel Assembly Constituency ka Bahakolasip District katba Telangana ukertong ke BJP uitala Rajendar ula job naka Huzurabad Assembly Constituency. Assam kaseng Sinshar BJP kala job haki Lake Assembly Constituency haki election shiteng samay kita kilong Kathora Mariani bat Bhawanipur katba kaseng UPPL kala job na Gosaigaon bat Tamulpur Assembly Constituency. Nathora la job daung Sushanta Borgohain bat MLA Bamanshwa Urup Jyoti Kurmi ula job na Mariani katba MLA Bamanshwa ka AIUDF ubalaya kun mentana ka BJP Uphanidar Talukdar ula job na Bhawanipur. Hakaway pat kalyang kikartang
Jong ka UPPL kibala job kilong ujiran Basumatri na Gosaigaon bat ujolen Daimari na Tamulpur. Barok laingut kikertong kibala job na Thora Mariani bat Bhawanipur kidai kibala penyeso Dangshen bat kaseng BJP. Menteri Rangba Himanta Biswa Sarma ula penpau kejing sokmen halur kejing job jongki bat ong bakane barok kadai kejing lepha jong ka sarkar BJP. Ki Menteri Rangba jong ka Assam bat Meghalaya kila banyalit jengok lang ya ka wei na ki khat artli ki jaka badon hapdeng kejing ya ka Japun ha ka tayo balai menta ubnai. Menteri Rangba Conrad K. Sangma ulaong ba ula ya kran nang ba ka telefon bat Menteri Rangba jong ka Assam Himanta Biswa Sarma ha ka ba kila rai ban penjlan ya ka por sya ka ar hadu lai tayo na ka benta ki artli ki regional committee bakin ai ki kaipot jong ki na ka daw kejing penong ya ki election Teng Samoy. Menteri Rangba ke Meghalaya Conrad K. Sangma ulaong baga sarkar kamla ban penbor yanu ban aya ketika ula yatu hakinong to kubor ba ula pet bhaya ke jinglong jingman jong ke jingpang COVID hakijala watla 4 shim lara hakakan hun menteri banya bishar banya yaka. Conrad ulaong bakijing ITK kalaya rabha banyak kun yau kenyang jingpang coronavirus. Henry ula penpau kejing sokya haba ki babun ki priu kidang artatin ban ITK watla kejingpang kala shim kejing im jong ki babun ki priu hakajala. Menteri Rangba ulaong ru badon katuk anetali ki jaka ki belakot prapau haduk kendai pau na kasispa kejing ITK hakajuk kapor ka longru ka kam ka bae ban pensung tu bat pensai ya ki priu ban ai ya ketika. Kini kedai ke All India Radio Shillong ke bawan Lam Shapi ya ke kubor. Yak All Souls Day kabalong kasngi ban kenmau ya kibait baton kibala klatno na kapertai la rakhe nin kasngi ka artarek unai wing da ka jingit bu ya kisentiu bat jing penlong ya ki jing dwai hasilong ki bahayeng asam jong ki breu bala klat ki lapin itanat ki lom jing tep da ki pansnget sentiu bat thang ya ki mombati ha ulom jing tep ka balang Catholic halai umkra bat lapin longru ya ka mas bakar pang ha ka ni ka jaka. Meghalaya arpunya ngut kibriyo kilayo thamaya ke jingpang COVID-19 hinan kasngi bat dakine ke jingdon jung kibriyo badang shitom kalong sauspa khat armut kila danru sangut kibala klat no hinan kasngi kibala penkiyo ya ke jingdon kibriyo kibala klat na ke jingpang syaka shihaja sauspa sanpon reungut hakajuk kapor lai ponyo ngut kibriyo kila koit na ke jingpang COVID bat kibala koit baro haduk menta kilong prapawai hajar praspa saupo saungut. Kajing rakhe ya ke Vigilance Awareness Week arajar arpawai dak NEC kalakut no hakala sing play dak jing sam busket ya kinong job hakajing ya ko baper. Secretary ke NEC Uke Moses Chalai habakren kumkongsan hakajing alang ulaban halo kajing dan kam banlong ke ba adakar haki aka baro kanang ban light na kajing kwat ha bat na kajing melin basniu ula kedawru ya kajing bakinong tray ke NEC ki ya kendo hakajing persang ban wanra ya kajing kuj hakatray ka kata hapo ke office. Ka College of Agriculture COA Kerdem Kulai da kajing snok tilang bat ka Northstone College ka Nectar Shillong bat ki wei kitna jimpuli jong ka ICAR kila penlong ya ka program ai jing hikai na ka benta ban kenteu ya ka kamri jingri hakitai nong kendong hakashnong nong kenbat ka bahap ha ka Mauthat Rashan Block jong ka West Khasi Hills District ka jing thmu bakong san jong ka program ka long ban penyat kam ya ki jingmi naka kamri jingri kum kasbo bat ki wei ki bala ban pen mento ya ki nong sengkam bat ya ki nong rep ru kumju. Kacingale kai final jong ka women's football tournament hajar arpaway bala penlong da ka office jong district sports officer ka Southwest Garo Hills ringkat kajing snok tilang jong ka bor penyak district kala kutno hnen kasngi ha ka ba katura football club kala long ka nong job da ka ba penlem ya ka ampati mixed football club da hendreu gol la ka wei. Deputy Commissioner ke Southwest Garo Hills Urama Krishna Chituri ula olong ukongsan bat ula sami ki trofi shaki nong job.
Kibai ki officer bale don lang ban sakhi ya ki chingena kai ki long USM Marak District Sports Officer Bisangma Officer in Charge ka Ampati Police Station bat kibai de ki officer ka district. Kato ka kubor kalakun nak All India Radio Shillong.